jedinice dublje zalazile na hrvatsko tle i silazile sa glavnih komunikacija pokušavajući da uspostave kontrolu nad područjem Konavala, Ćilipa i prostora Dubrovačke rivijere u zoni Cavtata, Srebrnog, Kupara i dalje prema Dubrovniku. Sve su češće bile izložene udarima gerilskih akcija naoružanih grupa hrvatske odbrane, njihovih zasjeda i prepada. Žrtve na crnogorskoj strani bivale su sve brojnije. Gdje je bolnica? Gdje je doktor? Odgovor federalne vojske na iznenadne prepade i zasjede hrvatske odbrane bilo je masivno bombardovanje. I najmanji znak otpora, nerijetko i najmanji znak života u napuštenim konavoskim selima, bio je dovoljan razlog za višesatno, a ponekad i cjelodnevno bombardovanje čitavog sela ili područja. Ovakva strategija koja je uzrokovala velika razaranja bila je medijski djelotvorna. Televizijske kamere koje su pratile vojsku u napredovanju čak su se trudile da dodatno naglase prizore razaranja Konavala, Ćilipa i Dubrovačke rivijere,